Sanibonani emakhaya, igama lami ke mina ngokwazi ngokwaNsele ngiphuma phansi le enkandla emahlathi amnyama. Welcome on my YouTube channel, or welcome to my YouTube channel. Sure njalo. Yeah, welcome to my YouTube channel. Namhlanje sinezinye sokhuluma ngezinye zezihloko noma sokhuluma ngento ezibaluleke kakhulu empilweni zethu, mhlambe ezosisiza ezabantu. Mhlambe futhi okunye engizokukhuluma kuumbono wami and kusuka kumina ngaphakathi, akuhlangene nesitalo nomunye umuntu. Kusuka nje kumina ngaphakathi. I don't think ukuthi into mhlambe singamene siyilwele. Uma mhlambe kukhona ofuna ukusho noma na ufuna ukuphawula ngakho, you can always go down lapha kuma comments, ubhale ku comment section ungitshela ukuthi ucabangani ngotopic yethu namhlanje. Don't forget to subscribe and wenza konke okufanele and press that notification button. Itopic yethu namhlanje izokhuluma ngomngani, ukuthi uyini umngani, and indaba ezimnandi ukuthi kulezi insuku angihambi ngedwa, ngihamba nosisi wethu lapha uGhost Lady, ngiphinde ngihambe no Praise umfoka mabuza pupupupu. So welcome guys, sanibonani, ngiyanemukela kakhulu ukuthi nibe kanye nami. Mhlambe ke ngizoqala ngibingelele. Usaphila mfoka mabuza? Angimnandi. Hayi, siyaphila nathi mfowethu. Usaphila dadewethu? Siyaphila nzanza mfowethu. Siyaphila nathi. Mhlawumbe futhi angibuze ukuthi uyini umngani, nani nizongibuza ukuthi mina ngesingami ngicabanga ukuthi buyini umngani noma uyini umngani. Angazi noma umngani umngani noma kuhlukene no best friend noma kuhlukene yini mhlambe nokuthi umuntu nje ngizwana naye kuhlukene kuphi ubungani, but nani nizongibuza nami kodwa ngizonibuza ukuthi nani nicabangani ngomngani. Mfoka mabuza, yini umngani ngesingawo? Hayi, ngoba usubuza ngathi bengamazi umngani. Yini vele umngani? Kuyafana nakimi because I was just sharing before ukuthi yazi ubaba makwathi ngingalinge ngenza iphutha lokwenza abangani empilweni, but angokwenza udadewethu nabafowethu, because umngani will be there only if it's beneficial for yena. But abafowenu nodadewenu, even if ungamfonela ngo1 no2 senkingeni uzovuka bekhona umfowenu welo yakusi umngani. Yeah. Okay, wena mabuza ungathi yini umngani mfethu? Ushilo ukuthi uxakekile la ukuthi ngicabanga ukuthi ku-black mfethu kahle kahle nje unayo umngani empilweni yakho ngendlela uchaza ngakhona. Nabafowethu mina. Yeah. Because mina umngani ngimthatha njengokuthi igama lethu umngani ngilifanisa nomuntu obuza ukuthi umi ngani, yabo? Yeah. Umi ngani? Yeah, umngani. Uzochecka lo ukuthi wena umngani. Usebenza ngalokho umngani mina, yabo, akufani nabafowethu. Okay. Nansi inkinga. Let's say umuntu ongayena wakini umthatha njengomfowenu. Umthatha njengomfowenu. Yes, umthatha njengomfowenu. Yeah. Umuntu omthatha njengomfowenu aphinde engenzi ubufowenu kuwena. Uyini lo muntu? Uyamsusa ekubeni umfowenu, umfaka kucategory yabangani. Asike sihlaba ubufowenu ubeka njengento ephezulu komngani noma umngani phezulu komfowenu, noma umuntu uyaqualify from ekubeni umngani aba umfowenu. Ikuphi okuphezulu okunye ngesingawe mabuza? Umfowethu. So mayise mmoshe ekubeni umfowenu esengasenzi ubufowenu beqiniso, ufola under, uyaphuma kwisekele noma uba umngani. Out. Out empilweni. Ngiyithanda le yokuthi wena dadewethu uthi umngani ngesingawe awubusebenzisi noma ungakushongo ukuthi awubusebenzisi, uthi wathi wena ubaba wakho iba no dadewenu ukunokuthi ube nabangani. But most abantu besifazane kancane besebenzisa ubudadewethu. Ngiyangibona ngathi banama best friend wena mfoka mabuza banama best friend labantu banabangani. Ngiyibona ngathi apply kakhulu kuthina amajita. Thina ke ezamajita sinabo abangani. And mina umngani ngesingami nganginaye, and umngani wami ngicabanga ukuthi uyena umuntu wangimoshela igama elithi umngani komunye umuntu after yena. Mina umngani wami akangiphoxanga lokho kuphoxa okwenziwa abanye abangani siphila nabo lapha emhlabeni. Mina umngani wahamba nje straight emhlabeni, and ngihlezi ngikhuluma ngaye yena, ngisaba ukukhuluma ngegama lakhe, which is uSphiwe kaSithole. That was my best friend, and angisabi futhi ukusho ukuthi kusenzima ukuthi mangiphila lapha emhlabeni ngikwazi ukuthi ngithole umunye umuntu oyokwenza njengaye, ngoba uyi umuntu wangifundisa ukuthi kahle kahle buyini ubungani. So ngiye ngithi noma ngithola umuntu ozama ukuzenza umngani empilweni yami,
ngiye ngithathe ngibeke uSiphiwe la mase ngiqhathanisa lobungani obuza nalomuntu ukuthi buza nani. I'll go deep and explain umngani ngaphezulu kokuba ukhulumile dadewethu wathi wena ngesingawe wathi ubaba wakho umngani akekho but ungaba nodadewenu. Nawe mfoka mabuza wathi wena kini bakutshela ukuthi iba nabafowenu ungabi nabangani ngoba umngani ubheka ukuthi wena umngani noma ubheka lokho nakho instead ukuthi abe umngani weqiniso. Phekwakho konke but will never run away from igama lokuthi kunabantu kuthiwa abangani and likhona lo gama lomngani and we call them friends, we call them best friends. Yabo? So mina each and every time ngithola umngani ngithatha ngenza isiqiniseko sokuthi ngiyambheka lo mngani ngimbiza ngomngani ukuthi ukufanele wena ukubizwa ngomngani ngoba ngizibona ngazi ukuthi ngidelela iposition engayiphiwa umngani wami noma iposition engangiphi umngani wami empilweni yami. So umngani wami uSiphiwe wangifundisa ukungabi selfish. Wangifundisa ukuthi ngibone ukuthi umuntu uyakwazi ukuthanda nama weaknesses zakho, akubekezelele nama weaknesses zakho, athande ubuwena, aphinde futhi abeke wena phambili before yena. I will not say ukuthi wayumfowethu ngoba vele wayesefana nomfowethu, but wafika kumina as umngani and naye wazi wafe ngibiza ngomngani. Noma abantu bona babesibuka njengokuthi hey lezi ngane ezandawonye izingane zomuntu oyedwa ngendlela kwakuyikhona, kodwa thina sasihlanganisa ukuthi sizama ukwakha umngani from the early ages sebancane. So masikhula nalenkabi sasikhula nokuthi konke ayifisa ukuthi abe yikho ngaphambi kuba kumfikele iphupho lakhe elikhulu ukuthi nami wayefisa ukuthi ngibe yikho ngenhliziyo yakhe emhlophe. So kangangoba nami izinto engangifisela mina ngaphakathi ngangifisela yena kuqala, kwakuba nezinto uSiphiwe ayekwazi ukuthi ayidlulise uma zingaqondene naye nongabe naye bezomjabulisa kangakanani ngokuba yena uyazi njengomngani wakhe ukuthi ukwazi lento iyona ade idinga kakhulu ukudlula mina, ubekwazi ukuthi ayidlulise ngezansi izindlela top ifike kumina ngegama lobungani lokuthi ukwazi uyena umngani wami ofanele lento. Ngiyazi ukuthi manje kuyafika kuyena uzokwazi ukuthi ayikhulise ayibuyise ayilethe kumina ezongilanda sibe sonke kulombuso wakhe. So nami bengikwazi ukuyidlulisa into mangiyibona ukuthi fanele uSiphiwe ihambe yokuSiphiwe ngoba bengazi ukuthi nongabe ngibhekele uSiphiwe izongikhumbula. At the same time uSiphiwe bengangigadile ube umngani wami, so ubengivumela ukuthi ngibe yimi ngaphandle kwakhe, nami futhi bengimvumela ukuthi ebe uye ngaphandle kwami. So I will go deep and explain about our friendship ngoba mina mangikhuluma ngefriendship ngazi ukuthi ngarelate kakhulu kuyena. So now each and every time mangithola labangani abasha noma labantu engithi ngiphila nabo babangani bami namhlanje ngiye ngithole ngazi ukuthi bonke labangani labo kunokuthi baba bangani bami bafuna ukuba i-competition yami. So umuntu useduze kwami hayi ngoba nakhe ufuna ukungibona ngiphumelele but ugadele impumelelo encane engiyizamela yona ukuzimatanisa namandla akhe. Yabo? So till today kwangihlula ukuthi ngibe nabangani. Ngizamile ukubakhanda abangani but bengizithola each and every time mina mangimele ngikhanda umngani ngibheke nje ukuthi lo muntu lona uze ngani uze nani ngimbekezelele ngoba yenye into engiyifundile ebunganeni engaphiwa uSiphiwe ukubekezelela umuntu understand ubuyena. So uzofika ukuthi most abantu engizama ukukhanda nabo umngani bengimuntu bengim-understand ubuyena mase kuba ukuthi yena ahluleke uku-understanda mina as umngani wakhe. So yimi ngedwa mina um-understandayo ukuthi lo mjida lo unje because umngani wami I will protect whatever things akangizela nazo empilweni. I will protect lokhu engibona ukuthi akukho right as umuntu akakwenza kumina but ngizo-understanda nje ukuthi i-personality yakhe leya. But mina mase ngisepointini lokuthi ngisephutheni sengenza okurong phambi kwamehlo akhe yena useyahluleka ukungibona njengomngani, usengibona njengesitha noma usengibona njengomuntu omubi, sekulula ukuthi yena agxeke mina. So uzofika ukuthi omunye umuntu ngenxa zokuthi yena ugude ekutheni each and every time uyakwazi ukuzongichecka la ngihlala khona. Mindset expecta mina ukuthi nami angisuke la ngihlala khona ngizombheka ngenxa zokuthi ufuna ukubona ubungani bami ebungakanani. So I say umngani wakho can be someone
ongahamba eyohlala endaweni lapho ungamazi khona mhlazana nihlangane niconnect nijabule ningabuzana ukuthi sonke lesikhathi ubungizibelile kube ukuthi mngani wami usaphila waze wamuhle ngaze ngakujabula ukukubona umuhle kangakuphila niqhubeke la nigcine khona engazuthi ningakaze nahlukana engakuquestion ukunyamalala kwakho empilweni yakho izizathu ukuthi aquestion ukunyamalala kwakho ingenxa zokuthi umngani ongalona iqiniso izizathu ukuthi aquestion ukunyamalala kwakho empilweni yakho ingenxa zokuthi he missed a lot entweni obuzenza ebezenza ukuthi yena aqala impumelelo yakhe ngawe. I'll go deep and explain that. So ngibona ngazuthi because later No, I'm just touched by ezinye zezinto oyishoyo because zishaya ekhaya, you know. Yeah. Currently I just lost a friend, not like ukuthi washona njengowakho, but besabangani for the longest time and then manje we're not because of some of the things you've mentioned. I think ezinye zezinto ezibulala ubungani ukuthi understandani. You do not understand each other and understand ama personalities zenu. Naloko kusho ukuthi ufile angathithi manje sikwi competition. So ufile nanokuthi ke enye into I think kuma friendship kufanele sizame ukuyilokhunja ukuyigwema ukuthi kule nje esithi sithathe ukwazi noSiphiwe sure esithi njengamanje kube sekhona njengamanje mhlambe njengoba you popular uyazi out there you have to understand ukuthi uSiphiwe umngani wakho akasiyi fan exactly you know so the moment usu confuse because abanye abantu udumo nokwaziwe nokuphumelela kuba lokhonje ikhanda yes ikhanda athathe umngani wakhe I'm supporting you as a friend I'm being there for you as a friend not as a fan not as a fan so now you start wena uyangibhampela as if mina manje ufica ukuthi ngizokuza kwena Bryce ufica ukuthi umuntu empilweni yenu maniyiphila beningabona abangani ngoba nisizana benabangani ngenxa zokuthi wena ubusizo olukhulu empilweni yakhe in a way ubekusebenzisa la ekuvuma khona ukuthi usebenziseke khona if ukuthengela something akaappreciate wena njengomngani but ukuthengela something ngenxa zokuthi ubonga a certain thing lencanyana oyenzile which is mina mangiwenzela into as umngani I'm not saying do it back to me exactly I'm not saying doing it back to me ngiyenza lento kuwena as umngani wami okay ngenza isibonelo uBryce ubethenge i-shirt lele ngiliqhokile so wathi methwa liqhokwa lifica ukuthi likhulu and then first thing eqhamukile ekhanda lakhe ukuthi okay wangithi ukuthi uBryce unabafuwa first thing efikile emqondweni wakhe ukuthi kunomfowethu umfowethu abathi ukwazi so and umuntu oqala ongathi uyalithola le-shirt uyena ukwazi so I was the first person ofikile ekhanda lakhe not ukuthi I'm the only person akamaziyo bakhona ngiyabazo ndo ngiyabazoosibanibani I know a lot of guys abaphila no Bryce but it will be unfair to Bryce mangaqhamuka kundo athi mfethu mina I've known you for the past 10 years 13 years but the first person omcabanga ukuthi umnike i-shirt ukwazi umnike ukwazi because edumile yathola so now ukuhlangana kwami no Bryce akusekho manje ngobufowethu abusekho ngumngani sekuthi uBryce umngani wami ngoba nakho mina ngidumile mhlambe yena engadumile and he's treating me different from undo because undo akadumile and mina ngidumile so iqala ishaye lapho okay so there's another thing I wanna say lento ukuthi angazi ukuthi ishaya kanjani but iyashaya lento ukuthi uma esithi sabangani nawe Bryce sabangani no Bryce ngiphinde ngibe umngani futhi nokwazi ngiphinde ngibe umngani noma sweet yes yeah and then bese uBryce afuna ukuyiqhathanisa nendlela mina engimngani ngayo nokwazi exactly afuna ukuyiqhathanisa nokuthi mina ngumngani kanjani noma sweet bear in mind ukuthi i-relationship yami i-friendship yami nokwazi noma sweet no Bryce ihlukile I understand isimo sikakwazi I understand isimo sikaMaswidi I understand isimo sakho mhlambe for ukwazi it requires me ukuthi ngibe present physically kuyena because I know ukuthi ugoa through at that particular time angikwazi mhlawumbe ukuthi ngibe khona for uBryce at that particular time physically but ngikhona through communication via phone you know
i-friendship yethu ngiyayibona ukuthi iya-survive in that Ngaleyo way. ndlela, You yeah. know? Ebese uBryce ethi no, wena you crossed 1,000 miles for ukwazi, why ungawacross for me? Exactly. You So, know? Bryce, there's something I'm going to singakuvalela khona Not ngaphandle. yet. Not yet. So ufika uBryce yazi into zakhe nobungani bakhe Nkosi yami nabafuwa bohamba kahle kwakusikuphethe kahle mfowethu yasikuphethe kahle. So ufika ukuthi kwesinye isikhathi even though lento bengifuna ukuyisho isibalekile ufika ukuthi kwesinye isikhathi umuntu momenze okubi omngani wakho. Umngani wakho eqiniso utshela ngaleso sikhathi wenza okubi same time athi sibanibani into ethile nethile uyenzile angiyithandi. Umngani akagcini efake emaphaketheni aqoqe athi uyokutshela ngolunye usuku esekutshela sekuyindimbane sekuyizinto eziwu100. Uyacabanga? Exactly. Yes, Bryce. Sekukhona nawe sithi nawe wenza Nawe wenza Yeah. Yeah. Yabo because wena umngani weqiniso kuyena ukonile and when you decided to address the issue right now the time u address the issue yena usekhetha ukuphindela emuva ukuthi uyakhumbula ukuthi wena ngosuku senza ukuthi ngitshela ukuthi mina ngikwa through ini. that's the same story about Nashaya mi. so umuntu sethi that's the same wena wenza ukuthi nokuthi wena wenza ukuthi nokuthi mina ngakubekezelela because mina sengenza ukuthi usubona ukuthi wena manje wena khuluma ngaleyo nto leyo yathola wena wenza ukuthi mina ngathula wothuleleni because umngani wami when I'm doing something angiyenzi ngamabomu ngiyenza ngenxa zokuthi ngenza iphutha and mangenza iphutha njengomngani wami ngibonise ngikutshele ukuthi sibanibani ugejile iphutha ngixolise idlule sisothe yathola so ufica ke masoya deep sesiyivala inkulumo yethu masoya deep kubangani ufica ukuthi unomuntu olila eduze kwakho empilweni yakho and lo muntu njobe elila eduze kwakho uzenza umngani wakho each and every time intaka yenza eduze kwakho akukhona ukuthi uyakusupport but ufuna ukuthi abe involved kuyona yonke into oyenzayo ukuze ezoyisupportacha in some way mayizama ukuphumelela uma ithi yaqala yangaphumelele khona ekwazi futhi ukuthi kube first person ahambe yokuhleka ufuna ukuthi lento lena mayiqonda iyaphezulu afuna ukuthi ethi ube ingcenye yayo uyathola so wena uphakama naye mayifeyila awufeyili naye wena ufeyilile uma wenza kahle empilweni naye esidini ebheka amandla akho masebheka wakhe so each and every time wena mawuthenga imoto naye masefuna ukuzibheka ukuthi yena nga-afford leyo moto so it's more like most of the time kulesikhathi samanje sinabantu abasikala amandla abo ngathi so exactly siphila nabantu abangafuni ukusibona senza izinto ezinhle egameni lobungani siphila nabantu abaseduze kwethu hayi ngoba nakube ngabangani bethu ngenxa zokuthi bacabanga ukuthi into ezinhle thina zifanele bona so ufica ukuthi umuntu ophila naye ola eduze kwakho uyakwazi ukuthi umxoxele into nixoxe umxoxele usizi lakho ngempela yonke into yakho nezinkinga zakho yena abe nesibindi sokuthi ahambe yothola ukuphila ngaleyo nto ajabulele ukuthi awukani nokwazi beseka ngaka bayakwazi ukubhekana nezinto enzima kangaka empilweni athi hey ngixoxele phela ukwazi usebhekene nento ethile ngoba iyona into emenza ukuthi akwazi ukulala ebusuku so it's better ukuthi uma unabangani noma unabantu ophila nabo empilweni yakho azi ukuthi obani obaxoxela ngempumelelo yakho azi ukuthi futhi obani obaxoxela ngama downfalls wakho ngoba uma bekubuka kude baphatheka kabi umfica umuntu ecomplain ukuthi awumfonelanga izolo awumfonelanga kuthange awuzange uzomchecka la ahlala khona yena uyakuchecka every day there's main reason why wena ungazibona uhamba nokumchecka la kahlala khona it's because awukho interested kangako empilweni yakhe yempumelelo but interested lapho yena esenkingeni uzofika umvuse umsizi awunandaba kangako nezinto eziningi wena umngani weqiniso ukuthi mina ngiyohlala ngikhona lapho ngidinga khona and la kumnyama khona mina ngiyofika yena ufuna ukuzithola ekuyona yonke indawo eziphithi yonke indawo empilweni yakho kanti uyena kanye umuntu okwenza ukuthi impilo yakhe iphithizele but then again guys khona lento if esinayo nje I think ngazi noma singayibiza ngonemez noma intuition or whatever ukuthi you know sometimes if ngisabangani njengoba ngenza isibone kuqala siyabangani no Bryce even if ngingamfonelanga uBryce you know there's a moment where uthola ukuthi uBryce even ngimfonelile mhlawumbe ngingafana nokuthi angimfonelanga because uyayizwa ngaphakathi ukuthi ungifonele just it wasn't coming from inhlizweni ubugcina icala exactly you know singakuvalela ngaphandle kweBryce
kodwa vele bullshit Uthe not yet. Not yet mfowethu. Yeah. So you know kwesinye isikhathi ghost lady uzofica ukuthi umngani weqiniso uyakwazi ukuthi makuqonde nama occasion noma ama situations noma engafani but maqonda angisho nje ngama occasions ufica ukuthi ufelwe kubo and wena la kini kunomshado noma umngani wakho omunye uyashada yena ufelwe uyakwazi ukuluzwa ucingo oliqhamuka kuwena umduduza uzoz appreciate zonke izinto uzenza yena uzenzela yena njengomuntu oshonelwe wenze konke okusemandleni ukubonisa ubungani kulona osuke eshonelwe emveni kwalokho kulona oshadayo ungalenzi iphutha lokuthi umise umshado wakho ngenxa zesifo sakaloyi yabona ufike lo onganalo iqiniso oshonelwe mhlazane mokuthi ubengani umngani weqiniso uyokwazi ukuma ethi wakhetha ukemshadweni waye kuze emncwabeni ekhaya ubani ongafanele ehanjelwe naye lo oshadayo uyokwazi ukuma mayengayena umngani weqiniso ukuthi wena wakhetha ukuhamba uye emncwabeni wayeka mina ngishada if unabangani abangabona abangani beqiniso but abangani beqiniso they will understand the situation ukuthi unabangani singabangani bakhe siwu2 oyedwa wethu beshada wethu beshonela ukwazile ukuthi afike kumina emshadweni wakwazi ukuthi ame abomngani weqiniso throughout the week loya ngesikhathi esadinga ukuzilelwa nokukhaliswa nokusizwa kwezinye izinto so umngani bulapho but kwesithina sisithola sinabangani abasifuna ukuthi siqaye phakathi nendawo umuntu efuna ukuthi ube khona efuna ukuthi wenze ama impossible ngenxa zokuthi hayi ngoba nakho ubeshada noma ubegraduate ngenxa zokuthi ubezigraduatela yena kodwa ubegraduatela ukuthi ufuna ukubasela wena so ubekufuna ukuthi ube khona uzobona yeyizwa lonto le ubona ukuthi kahle kahle zithini la abangani bami laba noma abantu abafuna ukungibona ngiphansi ngithwele kanzima so phina siqhubeke le topic ngolunye usuku because kumele siqhubeke because I just wanted to ask you guys ukuthi ke sesikhulumile ngobungani mostly sikhuluma ngobungani between guys and guys and girls and girls sure are we saying ukuthi ke ubungani busebenza only between the same genders can a girl be friends with a guy awuphethe lapha price yipha wena mngani le because phela sikhulume ngezinto ezingahlangani negender njengamanje understanding guys usaba understand mina impendulo mizoba yodwa kodwa ngeke nike umfowethu ngoba ngawazi kulezi nje ukuthi uthina ama price eziningi izinto ezenzakalayo manje akukho safe akukho safe ngeke akuvumi mina bafethu akekho umngane ntombazana mina ngokwami I don't be friends with females hayi mfethu I don't siyazana nje but ngeke sikunike itouch ukuthi sesingabangani mina ngizoyibeka nje belula iqonde futhi straight mina I know ukuthi so heavy sex on a later stage once abangani so angeke ngikwazi kuba nomngane nomuntu wesifazane engafuni lutho so ekugcineni khona ngikufunayo ugebhile just siningi vele lokho nje izinto ezenzakala sengizisho mina yabo mina uma umuntu wangibuza ukuthi usibani bani uhlanganisana naye ngathi mina umngani wami okwazi ukuthi ngiyamfuna noma sengimtholile so angeke ngikwazi ukuthi ngibe nomngane nomuntu wesifazane ngenxa zokuthi uphethe into enganayo straight cabanga kunomuntu eno male based hayi mina ngithi angibafuni nje male based no male based but then you guys if niyabangani niwubulili obungafani you get to gain understanding umhlaba lo ngale akho mhlaba umuntu osifazana akasoza umuntu osilisa but no as much as ngeke uzube but ugaina understanding ukuthi abantu besilisa bacabanga kanjani akekho umuntu osifazana okwazi umuntu osilisa cabanga kanjani ngoba siyawushintsha umqondo and nansi kinga lapha ikhola ikhona
abantu besifazane noma ladies bacanga ukuthi we are just friends but umjida nje hlezi mfethu mangavuleka nje mfethu Like mfethu uyangena oke uwe umngani weqiniso uyena yena akayena umngani weqiniso kuwena angibe ngalendlela uyifuna ngakhona so wena mhlazane athi Ghost lady awubuke ngiphetheni wakhumula iblock ungabaleka ukuthi kodwa ngikila ngani wena Ghost lady mongathi uthi yey buka ngiphetheni hey engavala umnyango ngathi qinisa serious Should you can be friends but nizama ukuba nama boundaries no akunama boundaries it's umngani obunga approve nasezulwini thandanani because you can umngani nomuntu wakho ibo umngani nomuntu wakho or nibo umngani but nibe nazi ukuthi nikhandana exactly so ibana bangani no two nibe ni very fully aware ukuthi nikhandana so yena even noma engakabi honest ukuthi uyakuthanda for the fact ukuthi umngani wakho ukuthi uyakuthanda yena engalifihla iqiniso lokuthi uyakuthanda ngale kothando lobungani but ekugcineni uyakuthanda and angeke avume wena uphelele emhlabathini ekhona so engakubona ubashintsha abafana phambi kwakhe yena umile nokuthi ngolunye usuku ukhona umhla uphelayo so guys ngenxa zokuthi sizama ukuthi save isikhathi isivala lapha abangani but ngolunye usuku sophinda futhi sikhulume ngayo siyilule even if it means kuno part 2 you can always say let's talk more asikhulume ngayo more lapha kuma comments soqhubeka sikhulume ngayo because we have a lot of point and everything for today or for now for this Thursday asibonane ngolunye lesine futhi angeke ngithi nje bye bye don't forget to subscribe on our YouTube channel and don't forget to book our studio as you can see ukuthi sine studio sihle kanjani sinezinto ezinhle kanjani you can always get this information and watch more videos and bye bye sharp